Okay, today is July 10th and 2014. We are in Yari, or close to, and we are here with Francisca. And she's going to tell us a story in the Hagi dialect of the Kamasau language. Okay, you can start. Bami story lo bami story to bami koli len tok plus belum player na go. Okay. Yamore. So gabi all asa talk about tok plus egi. Ini ba story lo hagi na about tok plus belum mayat go. Okay. Okay, bayu story lo Hagi. Bami story lo hagi. Okay. I'm good pla. Baby ya baca baby carga wanganya pa. Emi tok before tu misa sili lo bus. Char lo bus. Baby town walking the baby life there finding bar heart. Baby emi tok mi pla go town long and some life em pla finding heart na heart. Baby market for town for nungte baby you ready bar play foodie. Baby pay for could you 1 o'clock or 12 o'clock. But a candy baby for hoi di for new te fare di for. Emi tok emi pla ready something lo 1 o'clock. Something stop. Sometimes misa go 1 o'clock night, 12 o'clock night. Misa kira, sitos, bom mi lighti. Na ba go se, pergi bi pelabus go. You walk about the bus. Oh, okay. Go. Sana keluar belak engkoram highway kam ko ya. Long time you belak lo tiga biu na mele ya. Car blos, sambla lo engkoram car kau sa kisi mi belak. Okay. Tebe hampau di for we work po. Town. Bayi market bad, nyundo para pokda market bad. Ninga wong kuma, ninga fai mand hagi. Tedi bayi na fili hepara di mina bad. Kita hari ini kami hagi serbian. Di bayi na emi tok. Samla time all babam something belum. No at embo imi purma pim ken. Kami fili hepara bade boyan. No at emi explaining la Tok Pisin. Purma pim imi karem na boy imi come back. Na fili hepara di town na nabu badi. Emi tok imi purma samla ken come back na place. Bayi for kita bayi sol so mbonyu te na bibin kita na for. Haharui di badi emi tok. Imi sa team sop na sol emtaso. Imi go kesina bakam pa imi na go beke. Tebe town for kuda wonjingan emi tok mi plaglo town longan emi sa pani lai pa hat longan emi sale. Mu ta osem mu ol pam te kuda ni mandina o nyering kunen ma oli ni be pani live MSC. Mi pani live MSC. The karata lindi di be ne town for kuda be ne baba. Tebe market mo ne ma ute for market badi. Emi tok yumi sa pani la besi yumi golo hat company ke market na yumi sa kambla ke na yumi pani. Isi tro. Yabe nganye nganye emi tok before. Or mama belum ikhlas ta belum teni coffee teni hipe pa arinde. Wiar wang nyinga ruwi emi tok or coffee or puti lo wara lo limbum or kurungutim. Coffee skin dong raw. Sita sol or raw sim puti lo bag. Ngini ped neruin ha dry na bag pelin ha. Nemba ali rodi gal ho balik ro. Emi tok or ma belum mapim or karem kene bol kati sala balik. Nyinga ho. Balik cera wonci nem ba iri rodi do. Dai ramune mama or kare mi plawante or kare coffee bag po goda la balik na sai. Te yabe ma oni le kenteni ni hat wok nganyere. Mama belum pla ostalon all paine hat. So kare mi plawante. Oksi coffee or ba paine man. Tani hidi moni fu agri haru emi tok mama osta bol kisimani lo woni ma ba osta. Taknenga bunyi be ramune ni kopi de rodi ho balik ro. Tadi menen legri moni der haru widi mena nyinga ndi. To ko bar lek na bol kam be kan. Asli mana buat kamu? Nen te ya be o maoni kopi de salim ya be o. Emi tok before se mama or kisim lumani block coffee and saucepan plate also bano 20 to ya.
sospen. Bipla now sospen no at mani one. Before You come bipla back. sospen mama also bam na 20 to ya. Mm-mm. Kana salangan na. Isi langon. Chango hagi emitok mipla all kari mipla no galapla. Mm-mm. Chango hagi. Mm-mm. Baga amone be udah ramur ho. Be itu ram kunogar malotu. Malo hagi. Now mipla karol be bilo na se amorait. Plasa kisil malo na. Tilo sait mafi baby sila yung karamo. Bilong po string bilong yung misawa. Na bet omawa ni hagi. Teni life tahat. Ipo grina money der her. Within string pamin document at a bedam hagi. Hagi kena hat. Mau ni bayi penelam, all boholi mi plata solahan, kari mi plago ka. Tap kunau imi or pikini kan kama plongan imi live mesi. Tasal before two all pami no kami tu imi pikini tu imi still pani hat. Mm-mm. Tap go so now all this lagi service all di kami salo one place now. Imi kisim live mesi. Mm. Te hagi behat. Te Kamasau hiri alterin all asa engkoram highway gol sila highway no lesi. Bay Kenyari ne te bay hagi ne. Mm-mm. Bay behat walk ne bad pa. All pamo no di now Amazing now. ma plak Kenyari tu yumi isi. Okay. Kar tasol still yumi hat. Tasem pone ay one talk jeni kar man mandi di bay anane town. Mal one talk narlo one talk so what place ta close to si kar kana bay. Misa kala pante na golo town na. Pudi be tu bonen lekin be school nambu ha. Ni na hat walk neli. Beni disla road no bogo golo. Long way through. Mm-mm. Di plaron lo kar balu glu godana na melon do school sta to tomorrow ya. Disla bol ba. O goda pikini osila yo sama oratu. Sami plak Kenyari ken or school pikini ken or sapa ina. Or bawa ke bad go lek pen dasal tingin saw education do or bago. So time lo big pla rent tight and big pla wara tam lo sapa ina. I'm hard to go about. Big pla tam lo big pla wara on pla ron wara yam sa plan di mana or to fly river tam lo ya. Disla bol sa Waterfalls Okay. Butai kisimul gubo dampi mulo disla bahat blor bruk. Mountain height must close to tasol tam. We had in water. Plan di mana or sa kam do disla wara or sa kisilo foto kisim. Natai tu stone ya hat. Hat mas le misa gua across tambi platai. Em tasol dem. That's all. Okay.